Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya ninhi o Mizoram Legislative Assembly fu thutkhom chu naktu ka tanani ang kumin chunga vokpul shri ASF wanga Mizorama vokthisa chu sin khata chuang to doctorization kar chuan India le Kuwait inlai chi na chu kumzatam taklo to ani ti soin zoi na lian chho zelani ati Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra Hovin Mpox Chileng Mek Machontura Impo Chanale Malak na sang High Level Committee Nimin Khan and Clear Ho. Naktuk August ni som ni atanga tantur Mizoram Legislative Assembly Furtut Khomatan Sarkara Tangin Dan Siam Tora Duan Panga Alut to a Assembly Secretariat atanga thun danim Tholeni atantur ni o Assembly Furtut Khom Lom Tura Hian Dan Thar Siam Tur Pakhatle Dan Ding Lai Siam Thatura Rona Pali Alut to a House Sunga Chantur Chi Start Questions ani Samruk Pathum le Ziega Chanchi and Start Questions on Pasir Alut to Bokani He Baka Hian Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilarin Puinhe na Trangin Official Resolution Pudlutur Andong to Boka Assembly in Khoma Hian MLA Louis Gorkhali Namzinga Mizoram Assembly MLA Atana Ruat Masak Berle Omchun Pukapur Chan Thakuri Sunahun and Mangdona Pukapur Chan Thakuri hi kum Sanka Gosam Sri Panthe Mizoramin UT and Irola Assembly and Khan Pisap Tonile Pulan Mingtangatinen Ruat Sita Kati Laya Mizo Union Sarkar Khanata Ani A Kumin July ni Somponga Khan Nepal Khopui Kathmandu Athiani Assembly Furtut.com hi August ni som niatan turni in Larsab Dr. Haribabu Kampapatichuna Kawap August Kat Khan Speaker Pulal Zamaka Ishoi Business Advisory Committee BSC to com to in com hinin hi nitura relim August ni som hi pakat kian and to com don ani Sarkar lai puin Mizoram le Myanmar in kar ramre hung tura ti chu Mizoram Sarkar zun alado dal zui zel Sarkar lai puin India le Myanmar in kar ramri kilometer sang khazaruk somli pathuma thui hung chungchanga Arunachal Pradesh se Manipur Sarkar te Ministry of Home Affairs in tun na taka anor line Mizoram Sarkar ro anor na ve vaklo nia shetani a nor haulo ero chonilo Home Department ho tu ten tanga thundanin Ministry of Home Affairs yan hun malam dewa khan Mizoram le Myanmar ramri kilometer zali le pali thui hung tur hian aron ti a Sarkar masale tu Sarkarin ado dan te chu Ministry of Home Affairs a thon thak ve ani MNF Sarkar lai khan Council of Minister to kom chon ramri hung ando dal thui thutluk na lo siam to a ZPM Sarkar point do dal sunsom zelin Assembly a ramri hung andulo thui Sarkarin pulutin Assembly chon lungrol takin lo pom to ani hemi chungchang en Home Minister Puke Sabdang chon kumin February som ni pret khan Myanmar ne na zelen taka in kalpoton theina ti toble ramri hung tura thutluk na do dal na Official Resolution to Assembly in khom apuluta he resolution ni lungrol taka pomani he official resolution a hian zelen tak engkal pona ti toblova ramri hung bok lo baka ramri ton Mizo te inzom khom na ta na thokjok turin Sarkar lai puch an ngen ngalani Union Home Minister Amit Shah chon kumin February ni Rukhan Sarkar lai puin Myanmar le India Marchak State Pali Arunachal Pradesh Nagaland Manipur le Mizoram ramri chu hung ani don thule zelen tak engkal po thena dan po hli ani thua puanga hei Mizoram le Nagaland Sarkar baka pol sang nan do dal ngala Mizoram achon tlomngai pol inzom khom NGO Coordination Committee chon larsap kalthangin Union Home Minister hena hian Sarkar le pithutlukna ando dal thuan thon ngal ani Economics nam mithiam te chuan ramre zelen taka intlo po thena hli le ramre hung hian Mizoram le Myanmar ramria cheng mitam tak ele bar baka sumle paidin hun a chhezong na khoina sahle donin an soya abik takin champhai district ramre insum don na mun Zokhathar le Myanmar lama chengte baka ramre insum don ton na dang border hat chortang kai tu te chuan ezona konga har sanna ne ngal dona Mizoram chengte bong sa ei za zela samko chuang hi kilometer la lo ni awangin Mizoram pumin har sanna ato ngal bok don ani anti ramri hungani chuan Mizoram lam ramre chengten trial kama annulte enkol Halloween trial sanga manga ezong te point har sanna antok ngal don ni inan soi ani Sarkar lai pui chuan Mizoram ral tan ommek mi singni sanga borvel te tan bu fai cheng vaibet sanga hu pek na tur roman asiam Union Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution Under Secretary Subrata Sanil chuan August Zompali Khan Mizoram Food Civil Supplies and Consumer Affairs Secretary hena lekha ron thonin cheng vaibet sanga hu bu fai metric ton sangkha zatum samser pakua le quintal samthum pali chu ral tan abikin sa count remal le khorel chena dang tok ten athona andon turin ron pay up
hei hi ni somruk chunga chin fel vek turati ani a sen so Ministry of Home Affairs chuan aron tum vek don ani Home Department ho tu te chuan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department nen tang rolin bu fai lak le sem chu na hi an thok don in an soya district borsap ten district chunga ral tan om ten an mamu an thel anga sem ani don ani tuden mana Mizoram ral tan singni sanga thel an om meka sarkar sin se dan thar bara chamnin mar tanga ral tan de singthum sangthum zasir somni palin ni anjinga sin khat zariat te hi me chi ani in sin kha sang ni zasir som panga mi pa ani Myanmar tan Mizoram omjinga sin kha sang ru zako som sir pakwa te hi an pola sak relief camp za som ni pakwa ommekin sin kha sang ru zasir som nga panga te ero chon an chung te le chen te an bel ani heng baken mania in lu te le mi hnuya thoka ram hnoi thama chung kwa omchil te anom bok ani Myanmar tangara tan ron lu te February ni khat sang ni som ni pakhata sipai thune na an ne chu hnu atanga ron lu tan to chung in dona wanga ron lu bel ta zelani Mizoram district na an omani Champa district a tamberin mi singha sangthum zako somru puruk zetan oma Siha district in dotin mi sanga zako som nga pathuman oma Longta district a sanga zako som ni pani anom bokani Bangladesh sidagong hill tek atanga ra tano lut mek te hi mi sang ni som palian ni Bangladesh sidang rondal tan te hi district dang omlovin Longta district a chawan oma ani chitagong hill tax azut cheng zo fa te ta na thun in sang zok ngia ta ral thom lek tu Kukichin National Army KNL Bangladesh sipai te inka awanga ron ral thanan ni Mizoram Chanam Manipur ni kumei ni thumatanga meitele zo fa te in chem han awanga Mizoram ron ral tan te shete inung bera sangriat zako somnga khatan ni district pakwan oma ainjinga sangkazin somko police Aizawl kolosible Saito district anpuala siam relief camp somni pathuma khosa in mi sang sari zaruk somnga pasirete ro chu ansung khatlaina le thiente handel baka mania in luate an ani Kumin chungin African swine fever ASF awangin Mizoram vokthisa chu sin khat chuang to vokso zat po sin khasang re da chuang to bok HNVT department ho tu ten tanga thadanin nimin khan ASF vokpul shri awangin district pali avoksom ro ka thile khozol district ka chalrang kho avoksom ni puruk set athi ani heti hian kumin February ni ko Champa district leithum khu ASF vokpul shri vei mu chule ani atanga tun thlangin voksin khachomni pakata thita he vokpul shri tuna hian khozani pakwa aleng mek ni in department ho tu te chonan soya nimin vekhan district panga voksomnga paret so tani hemi tiam hian kumin chunga Mizoram chunga vokpul shri dar zel tur ven atana voksot za chu sin kha changre jani somnga tling to ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani External Affairs Minister Dr. Jaishankar chon India le Kuwait in nai chin chu kum zatam taklo om to ani ti soin zoi na len chu zelani ati Dr. Jaishankar Nimin Khan Kuwait Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah Al Hamad Al Mubarak Al Sabah Koma Crown Prince su in lai chin chane tura ka ishonele amatli thataka wangin lom thuwa shilani Dr. Jaishankar chon Kuwait Prime Minister Sheikh Abdullah Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah po komin India le Kuwait inzomna thuk jok om tura athir dan te shila e barzana lama rampani thodona po tilen zel dan tura soipui bok ani External Affairs Minister Nimin Khan Kuwait athenga acham chuing rampani inkar thil poimo tak tak te aboi puyang Principal Secretary to Prime Minister Dr. PK Mishra Hovin Mpox Shileng mek machon tura impo chanale molang na sang high level committee Nimin Khan clear he meeting a hian Pumisra chon Prime Minister in Mpox Shileng din hun athi thaireng ani ti state tin de chu uluk le zola an huam chung theute vil tur le shikai an oma rang taka chen la thei tura in ring turin shila shikai mu chu ran ani theinan laboratory po in ring turin ti tundin huna rampuma laboratory samthum pani test thei ani ati he thut khoma talan danin ram chunga Mpox shikai mu chu an la omlova he shi zir channel ma chuan na sa taka dar huk theina chan chaniama Mpox shikai te hian kar ni tanga karli an tuara dam dole en kol tha mang chon an dam le thuai thei nia talan ani shikai ne na re tak in nai le in si ka wangin in kai chon thei ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui nin hi Mizoram Legislative Assembly fu thut khom chu nak to ka tanani kumin chunga vokpul shri ASF wanga Mizoram vokthi za chu sin kha ta chuang to External Affairs Minister Dr. Jaishankar chon India le Kuwait in nei chin chu kum zatam taklo om to ani ti soin zoi na lian chho zelani ati Principal Secretary to Prime Minister Dr. PK Mishra Hovin Mpox Shileng mek machon tura impo cha nale malak na sang high level committee Nimin Khan and clear ho chu ti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani